Yes, bakunzi ba Kigali News rero reka nongeye mbifurize kuguma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose ni amakuru tugarutsemo byakomeye byakaze. Tugiye kuba twinjira ku kibuga cy'imirwano rero tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Dore yuko rwose mu bice bigiye bitandukanye icyitwa imirwano yo ikomeje guca ibintu kuko mu kanya gato gashize mwabibonye ko icyitwa indege ya FARDC n'ubundi yari irimo irasa ku buryo bukomeye cyane nako ni drone za FARDC nubwo ari imwe by the way. Tugiye kubyinjiramo rero tubikomozo tubapdatinge tubabwire uko bimeze gusa mbere yo kugira ngo tubyinjiremo nyamuneka nyemera mbanze mpabantu ikaze badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko badukurikira ari benshi cyane, badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe, bari Zambia n'ahandi hantu hagiye hatandukanye. Bibutsa ko turi ku manywa yo ku itariki zigera kuri 19 z'ukwa 12 2025 muri rusange. Ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubelgiji n'Ubufaransa nabo twamaze kuba tubaha ikaze. Tugiye kuba rero tugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Muraza kunyemera babwire yuko ubu tuvugana nyamuneka icyitwa ku kibuga cy'indege cy'Igoma rwose ibintu byongeye guhindura isura. Mu kanya gato gashize hari indege yongeye kugaragara mu kirere, ikaba ari indege iteje benshi urujijo, by'umwihariko ni indege igaragaye rero mu kirere cy'Igoma, ikaba ari indege rero yamaze kuba iteza urujijo ku buryo bukomeye cyane. Benshi bati ese birashoboka ko amateka yakisubiramo, ese birashoboka yuko amateka atakisubiramo? Ni bimwe mu bintu byamaze kwa biteza urujijo rwose rwo ku rwego hejuru. Gusa turaje tubaye umucyo kuri ano makuru akomeje kugenda avugwa ariko kandi anatangazwa muri rusange. Turaza kugenda dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Ubu tuvugana turaza kubabwira yuko mu bice bya hano muri teritwari ya Masisi ibintu byongeye gukara, icyitwa imirwano yongere gufata indi ntera, akaba ari imirwano rero ikomeje kugenda by'umwihariko igarukwaho. Ni imirwano rero navuga yuko imaze kuba mu gace ka Mpanamo. Iyi ni imisozi icungamiye Masisi ku zone. Nyamuneka ibintu byakaze ahitwa ubwo hafi Masisi ku zone ku kilometero bike kuko aho uvuye Mpanamo na za Gahongore ni imisozi ibiri icamo ugahita ugera Masisi ku zone, nta birometero byinshi birimo. No kuvuga ngo rero ahanga mu gihe haba habaye imirwano n'ubundi biba biri bugire ingaruka uko byagenda kose n'ubundi ku gisirikare cya 23 mu bice bya hano n'ubundi muri teritwari ya Masisi. Ubwo ni ku icicaro cya teritwari ya Masisi. Ni ukuvuga ngo rero 23 niyo mpamvu ibirimo irakora buri kimwe cyose gishoboka ibitero ikabisubiza inyuma hakiri kare. Turaza kubikomoza tubive imuzi n'umuzingo ariko kandi turaza kugaruka gato ku by'indege by'umwihariko za drone za FARDC zigikomeje kurasa ahitwa Rwinsa nkuko imisozi miremire y'Iminembwe. Izi ndege zongeye kugaragara ahitwa mu Mikenke. Ibi nabyo byamaze kuba biteza benshi ubwoba, ibintu byakaze. Turaza kubikomozaho, turaza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko tugende tubabwira uko situation ihagaze. Nahoze mbona mu bice byano muri teritwari ya Uvira naho situation hatari ibintu bitifashe neza 100% nyuma yuko igisirikare cya 23 kivuye mu mujyi wa Uvira. Nahoze mbona rwose ari amakuru menshi akomeje kugenda aturuka, bishatse kuvuga yuko turaza kugaruka kuri byinshi bigiye bitandukanye muri rusange. Turaza kubabwira amakuru arimo aturuka mu gihugu cy'u Burundi, tuze kubabwira byinshi birimo biraturuka hano ku kibuga cy'indege cya Pinga. Ni update kuri update ariko kandi ndaza kubabwira yuko amwe mu makuru angezeho ati ndababajwe no kumva ngo ingabo za 23 ziri kuva muri Uvira zimo kugabwaho ibitero. Uwo ni senateri Abraham ndumva nawe yabigarutseho. Ndabona rero ari byinshi cyane tugiye kuba tugenda tuva imuzi n'imuzingo. Ndabona amakuru ari menshi cyane, gusa iyi nkuru turaza no guhita tuyinjiramo mu buryo bwihuse cyane kuko nimwe muri update zitugezeho n'ubundi kamite nyikomerezaho rimwe. Ni ukuvuga ngo rero bamwita senateri Lendase Abraham
wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yishimiye kumenya amakuru y'uko umutwe wa M23 wavuye mu mujyi wa Uvira, gusa avuga ko yabajwe no kumva ko ingabo z'uyu mutwe ubwo zarimo ziva muri uno mujyi zagabweho ibitero biremereye cyane. Senateri rero Gabraham yabitangaje ku butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, yagize ati nishimiye kubona amakuru yo kumva ko umujyi wa Uvira by'umwihariko ugiye kugarurirwa amaboko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ingabo za M23 birababaje kuba ziva muri uno mujyi wa Uvira zaragabweho igitero gikomeye cyane. Uyu musenateri rero yavuze ko ari ngombwa cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeza inshingano zazo zo kuyobora ndetse no gusubiza impande zombi zigahanahana ibiganiro. Yunzemo ati kandi ni by'ingenzi mu gushyigikira icyerekezo cya Perezida Trump cy'amahoro n'iterambere ry'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari. Ku mugoroba rero wo ku itariki zigera kuri 17 Ukuboza 2025 nibwo AFC M23 yatangiye kuvana ingabo zayo mu mujyi wa Uvira, by'umwihariko mu masaha rwose ya nimugoroba. Ni icyemezo rero uyu mutwe wafashe nyuma yo kubisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'intambwe yo kubaka icyizere cyo gushyigikira ibiganiro by'amahoro arambye. Mbere yo kuva muri Uvira rero yanavuze yuko nubwo hari hahise haba ubushotoranyi n'ihohoterwa bikomeje gukorwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'abafatanyabikorwa babo, yahisemo kwikura muri uriya mujyi mu rwego rwo guha amahirwe menshi ibiganiro by'amahoro, agaragaza ubushake ndetse no gukemura ibibazo byuzuye by'ibiganiro. Icyakora byagiye biteza impungenge nyinshi ku byagiye biba, aho rivuga ko ingamba zafashwe mu kubaka icyizere zagiye zikoreshwa na FARDC, imitwe yitwaje intwaro Wazalendo, amabandi ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babo bagasuzugura kwigarurira tumwe mu duce tugiye dutandukanye. Noneho M23 yamara kutuvamo bakagenda bakarenganya abasivile. Kubera iyo mpamvu rero AFC M23 yasabye abahunze gushyiraho ingamba zisobanutse zo gucunga umutekano muri Uvira nyuma yo kuhava, zirimo gukura intwaro mu mujyi, kurinda abasivili n'ibikorwa remezo by'umwihariko bikagumya gukorwa. Ngayo nguko rero birumvikana yuko situation ari hatari, ariko kandi ibintu bikomeje kugenda bihinda isura ku mirongo y'imbere ku rugamba. Andi makuru rero akomeje kugenda atugeraho kugeza amagingo aya ni mu mujyi wa Goma. Igoma rero hari amakuru rwose atari meza, ariko nanone atari na mabi cyane, kuko ni indege yongeye kuhagaragaraho mu bwoko bwa kajugujugu. Ikaba ari indege kugeza amagingo rero igisirikare cya M23 kitari cyagira icyo kivugaho, ndetse n'indege ku ruhande rwa FARDC nabo batari bagira icyo bavugaho. Ibintu biracyari mu gihirahiro, abona ko rwose ibintu bikiri mu gihirahiro mu rwego rwo hejuru. Gusa yenda mu masaha ari imbere uko bikomeje kugenda bivugwa bishobora kuza kumenyekana, ariko icyo nakubwira cyo nyamuneka ibintu biracyacanganye cyane cyane ku bijyanye n'iyi ndege, kandi ntabwo ari ubwa mbere iyi ndege igaragaye muri iki gice cy'umujyi, imaze kuba ubwa kabiri. Ibyo rero bikagaragaza neza ko ibintu isaha ku isaha bishobora kuza gukomeza guhindura isura muri rusange. Yes, no kuvuga ngo rero nyamuneka munyemerere by'umwihariko, ariko kandi ku rundi ruhande ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12 2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi
y'uburayi EU by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano i Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano i Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatirwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'uburayi bufite ingaruka harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe. Guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe, icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu y'Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko
bugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 witwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi, impunzi zikomeje kwiyongera. Ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo. Ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero ikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tubapudetinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero, turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho
byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare, nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye i Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga, umuyobozi wa gisirikare no muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi. Yavuze yuko ngo igihe kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhinduniro Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho, by'umwihariko hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya 23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi